Image Paodam Yang Video Singwahan with Ramnok Sabalina, Kurumzari. Nasi Maruba Pauda Manipuri issue Kayagi Matang, the Wapam Kaya, 67th plenary meeting of NEC. Kwatam Lehaina, Governor Dr. Nazma Heptulan High Crane. Indo Myanmar border filler said Navi Matanga, Kanan, Navagi Pumsing Panto Crane, Loinana. Mahero Singda Manamatum Piba, Yauna, all age pension, Amadi, Lemna, LPG, gas connection sing, Yantokre. Hauzik Mapung Pau, Lobi the Sea. Manipuri Governor Dr. Nazma Heptulan High Crane, Sat Livat Hasiki Julagi Tang Mapanda, Union Home Minister Rajnath Singh Yauna, Silong the Pumkiba, 67th plenary meeting the Meeting of NEC da Mahak Masamuk Saruyaki. Mifamaduda, Manipuri issue kaya Maruena, Umang Koktokba, Lomising Yaipanabagi Amadi, North East Labor, Quaidi Shower, Freshwater Lake, Loktaki, Pibam Pagatanagi Matang, the Natana Manipur da Tourism Sakotanogi Matang Su Putoki. Mifamduda, Union Minister of Development NER, North East State Singi, Governor Singh Amadi, CM Singh Saruk Yaduna, Makoi Wall Singh Tamnaki Loinana, North East State Singh. Sakot Hanabagi project singi matang the su Kanaki Hainanga say, Razbawan the Pangtokpa, Pagumi Pamamada, Governor of Fundokre. I feel that we should focus on tourism because that is the best project for us. They were talking about afforestation because there were many presentations about food security, about children, who they have different central government schemes. Hauzik Oiba, Manipur University, Watoka, Marilena, Manipur Chief Minister N. Berenangasi, Ayuk Pungtrama Thairum Tabda, Kendra Human Resource Minister Prakash Javadekar Unadura, University Matang, the Wafam Cap, Paodam Krehairi, Unakiva Aduda, Hauzik Oiba Pia Masida, Mairo Singipun Simang Biabi, Akiva Lakba, Manipur University issue Singimatang, the Tizinamagi Committee that local Mio Yahon Biu, Mausagum like Tamapangan Biu Haiba, Wahom Singsu Minister Paodam Ki Hairi. Wakadu Tar Matunda, Nasinukil Pung, Marie Makaida, Atubum Pamama, Bangtok Canada, report among a sim of Pirgan Haina, HRD Minister Nakanglakwe. Hayengsu, BJP, Manipuri President Amadi, Rajshabagi MP, Bhavanda Yauna, Makatana, MUgi Watoka Marie Lenana, Watokasi, Loshina Bahonagani Hairi. Border issue Matang, the Prime Minister, Home Minister Unaduna, Miamgi, Apamba Singh, Paodam Kigani Hainasu, Makatana Podorli. Manipur Pradesh Congress Committee Miyang Makada, Tawal District Congress Committee na Sindunangasi, Indo Myanmar border filler gi Sayed Naribakaya, Sigi Matanga, Nomugi Oiba, Kananainaba, Mifam Amagaloinana, Wakat Mifam Ama, Tawal, Mela Ground Community Hall of Pangtokre. Congress Legislative Party gi Luching Bakaya, MPCC gi Hanagi President Singh, MP Singh, MLA Singh Amadi, Party gi Karmi Kayana Saruk Yadano Pangtokiba, Thorum Aduda, Hanagi Chief Minister O Iwobi, Hanagi Deputy Chief Minister Gaikangam, MP Thangsubaite, Yauna, Zila Amadi, Congress Karmi Kayana Saruk Yaki. Hairo Kendra Dagi Kat Lakba, Karmi Kayana, Manipur gi Lamkai Kaibi Yaroi. Manipur University Vice Chancellor Pande Sindo O Haiba Kolau Galoinana, Tawal Atopam the Labor, Tawal District Congress Committee, Office Tagi, Mela Ground Power, Relium Susatki. Kana Nainaba gi Mifam Aduda, Wangang Loikayana, Hauzik, Kwata Kunogi border filler number 81 gi Matang Amadi, Mairo Singh gi Yamnas Chauba issue Ama Oiba, Manipur University gi VC Sindokpagi, Matangda, Nasi, Langagna, Ponoki Wapam Singbu, Akan Bamong the condemned Toki. Hanagi, Sinister Oiramba, or Ibubina High, Mamang Congress na Lingak, Lingi Matamda, Indo Myanmar border receive fencing Tonava Kanna Honorami, Amadi, Mapam Karda fencing, Kanabaki Tabaksu, Hoki. Adamoinamak, Lamkaigi, Matang the Say Navali, Haibadagi, all political party musing Punna, Kanaraba Matunda, Center da
fencing ki thabak lepinaba haijaki adubu handak inau nauna border pillar 81 asi kilometer ahum manipur sangsilaga yungle haina Myanmar miyamna karak wakalabsu ngasigi lengak asina miyamgi kholawu nathaiduna thamnaba honaba manba pahum kaya phonrok libasi lamdam asigi miyamgi laibak thibani hojik nauna survey tawgani hariba asida khungi sipsing civil society gi miyoi all political party gi mihut maru oina Myanmar authority gi mihut sing yauna niyam sumna pangthok haningi hainasu phongdokki amromda Manipur University asi matam amada state institute ama oina lerambari congress ki matamda kan honaduna central institute ama oiba ngamkhibani adubu ngasi state amadi center da BJP lengak lairba matam masida university asi gi fivam phagat hannaba honabagi mahutta mairoi singi amadi lamdam asigi maningai oiba thodok kaya thokliba asi laibak thibani hainasu phongdokki gakhangamna phongdokkibada ngasi paliba lengak asi mana pamba mongda pangtawda tawba tungi khanba leitana haining bada haiba sarkar amani congress party na matam amada lamdam asigi lamkhai ngak nabugidam honakhiba kaya miyamna khangi irebak asigi lam mangkhraba aikoi leirubagi kari kanai minister MLA oirubagi kanaba karino lam leitrabadi rajti tawham su leiroi haina phongdokladuna lengak asinasu ngamkhai kananaba honagadabani leibak ki daita leiba sarkar ama oigadabani haiki amromda Manipur Pradesh Youth Congress Committee MPYCC gi president Amir Hussain haikre hojik Manipur gi ngamkhai wathok Manipur University gi wathok amadi inner line permit ki tongan bu wathok ki matangda state government tumina lesli haibaga loinana India amadi Manipur country haiba bike rally ama lakliba July gi tang 30 ta pangthok lagani iramdam kanana ba chatkadariba bike rally asida National Youth Congress ki president Kasip Chandra Yadav nalu singduna Imphal airport tagi hauraga Manipur University fawa chatlaba matung soyam lekai da leba citizen club ta miyang infama pangthokani haina ngasi congress bhavna pangthokpa paw infam amada MPYCC gi president Amir Hussain na phongdokre ngasi gi paw infam da saruk yakhiba MPYCC gi machin chatpasing na phongdokna khibada Manipur University gi hojik oiba numit nifungani ram suraba wathok asida vice chancellor na tungi yumbirel oigadaba mahiro singi khandana pham konduna leire MPYCC amadi NSUI na mifam pangthoktuna khungjang kya sangsilagani haiki hojik Manipur University da leiriba wathok asi loisinduna university asi mausagom mahi masil tamhanba honabiu lengak na numit nifungani phajil wathok oroisin proknaba honadaba sida penda phongdokna ngasi uripoki toan ba mafam singda wakat mifam phamkhre uripok asom lekai da samaj tengbang lukna sinduna Sep Manipur University haiba banner makhada wakat mifam phamkhre uripok sorbon thingel dana community development society na sinduna wakat mifam phamki aduga uripok nangpal road dana united club na sinduna Sep education Sep students BC Pipande go back haiba banner makhada wakat mifam phamki nakalamromda Manipur University gi wathoka mari lena ngasi kapwa community hall da university gi akoibda leiba miyam gi oiba public dialogue ama veteran politician o joiner moderator amadi professor Sadandana co-moderator oidra pangthokre throm adu MU gi akoibagi miyam amadi SDYA na sindra pangthokibani dialogue asida joint student coordinating committee amuko UCM CCSK amadi senior citizen sing saruk yakhi Manipur Sarkari cabinet mifamna BDF singi tolop lupa chatet ka kuntra hengatuna punna lupa lising tret chatet kuntra pirgani haina lokiba warep adu yaning deba phongdoktuna amadi police MR IRB ga manana thagi tolop piu haidana all Manipur BDF welfare association gi makhada paksana khong sangsin kre ngasi all Manipur BDF welfare association gi miyang makhada Thawal district BDF welfare association Thawal district lariba BDF singna saruk yaba asobam phamama Thawal wang mutaba community hall la pangthokre Mifamadu association gi maikai dagi VDF sing sangsin liba pen down gun down agitation asi ngasi ga thana numit mangani sirwa phawa sarkana positive response ama talrok tabada pen da phongdok nakhe Mifamadu association gi maikai dagi VDF sing na ahin nungthil nongjunung samarakta police MR IRB gumna mathau tawri haibasi sarkana khangna usinandana VDF sing na taliba maram chaba demand sing makhoi gi thagi talop matam ga sanaba mong hengat piu service protection PBU tha trahum doi gi ahen matolop PBU haina hanjin sarkara memorandum thajinduna amadi chief minister masaga phaminaduna wari sanakraba su thabak oina
पांथोकपीदब हाइबसी BDF सिंगी लाइबक थीबनी कोनंग असिगी सरुक अमा ओइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट BDF पर्सनल सिंगना बिष्णुपुर नंबोल बाजार अमसुंग मोइरांग बाजार BDF गार्जियन एसोसिएशन नंबोल मेरापाइबी अपुन बलुपना वकत मिफुम चथखरे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की उचाथोल काशिमपुर इंटर विलेज रोड असिगी नेशनल हाईवे 37 सबनरीबा गुलारथोल मपागी लंबी असिगी फिल्म असि का हेन फत्तबदगी ngasi लंबी असिगी नाक येता लैदिबा मियाम सेमजिनख्रे ngarang thangsa nubita काशिमपुर दा लेबन हालोल सिंह अमदी ऑटो रिक्शा ड्राइवर सिंह थोलक्तुना उषा थोलगी काशिमपुर ताब लंबी असि सेमजिनखिबनी लंबी असि मियोय लिसिंग ट्राइन थोय रोम खुंदारिबा खुल असिगी कुंजा सिंगी लाइफलाइन ओइबतनतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यौनरबगी अमदी नेशनल हाईवे कुंठाट्रेट का सामनरिबा लंबी नि लंबी फत्रमना मरम ओरगा खुंजा मागी मियाम अवावा मायकनरी अदुबु गवर्नमेंट लंबी असि सेमजिनबा मियेंग संगबिद्री इरम नरा निथिजना लेतबा निथिजना येंगसिनबिदबा अमदी लेप्तना सुब नोंग अमसुंग हेवी vehicle सिंग चतपना लंबी असि सोहनबगी अचौवा मरम अमनी अथॉरिटी सिंग लंबी असि अथुब मतमदा सेमजिनबिद्रबदी हेवी vehicle सिंग चतप थिंजिलगनी हाइना लोकल यूथ सिंगना फोंदोरकली कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 8 की मनुंग लैबा क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 ता माइ पालबा माइरो सिंगदा वार्ड असिगी काउंसिलर ओइबा कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन खुमुक्सम गोजेंद्र सिंह अमसुंग वार्ड नंबर 8 की वार्ड डेवलपमेंट कमिटी ना मना पीदना पुंग थवतख्रे अमदी मियोय कयादा ऑल एज अमदी विडो पेंशन PMUY की मखादा LPG कनेक्शन लौमी सिंगदा स्प्रेयर पंप अमदी अतै अतै पोलम कयासु यंथोख्रे मैरो सिंगदा मना पीबा पेंशन अमदी अतै पोलम कया यंथोकपगी थोरम अदु कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 8 की वार्ड डेवलपमेंट कमिटी ना सिंदुना कक्सिंग खुनौ सेक्सापात मानदोपता पांथोखिबनी थोरमदुदा कक्सिंग खुनौ गवर्नमेंट हाई स्कूल की रिटायर्ड हेडमास्टर मैंगनबम चंद्रमणिना अथोइब मिथुंग कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल की वाइस चेयरपर्सन ओइबा वार्ड नंबर 8 की वार्ड डेवलपमेंट कमिटी की चेयरमैन खुमुक्सम गजेंद्रना थोरमपु रिटायर्ड हेडमास्टर M इबोहल असांगबी इंडियन सुगनु की स्टाफ S शांति कुमार अखनब मिथुंग सिंह ओइखी ngasi थोरमदुदा कक्सिंग खुनौ वार्ड नंबर 8 की मनुंगदा लैबा सही सिगी क्लास 10 अमसुंग 12 पास तौरबा महिरोय कुंतरुक्ता मना पीदुना पुंग थवतखी अहलरबा मियोय ट्राइथोय विडो अहुमदा वाइस चेयरपर्सन KH गोजेंद्र न पीबा पेंशन यंथोखी इमुंग कुरमाथोयदना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा असांगबी इंडियन सुगनुगी खुथांगदा पीबा LPG कनेक्शन इमुंग कुंथागा माथोयदना रेशन कार्ड लौमी सिंगी सिननबा स्प्रेयर पंप त्रांगमासु यंथोकपगा लोइनाना महिरोय सिंह ओजा सिंह अमसुंग अतै मियोय कयादा खुदोल तमदुना इकाय खुनो उठखी देसांग जनरल सेक्रेटरी सिटल ओइनामना हाइख्रे बोर्ड लोबा मैट्रिक परीक्षा की मरीसुबा पोजीशन ताखिबी महिरोय अमगी मार्क निपान तिनसिनबा वालंबगी वाथोक लाइंगै दा महिरोय अमसु एग्जामिनर न पिरंबा मार्क तगी हेड एग्जामिनर न मार्क मापन ग दशमिक मार्क कथलंबगी वाथोक लागलै वाफम मसिंगसी देसांग ऑफिस ता पामुसिंग उनबदा सिटल न फोंदोखिबनी सिटल मखा तारदुना बोर्ड की क्वेश्चन आंसर येंगगा मार्क पीबदा से नबा असोइबा कया लैरे मथोंग मरम खंगद्रे मरम असिना मरम ओइरगा संग पंगल लेजदबा महिरोय सिंगदी पोजीशन लोबो ngamdabi फिल्मदा लैरे परीक्षा की फल हाइदोकपदा हाइरोकता लेबा ग्रेस एकेडमी की महिरोय थोक्सोम एक्सटाइल की होम साइंस की पेपर दा एग्जामिनर न पीबा मार्क तगी हेड एग्जामिनर न मार्क मापन ग दशमिक मंगा अमदी साइंस सब्जेक्ट दा मार्क मापन कथलंबत नतना फेल ओइबा महिरोय कया अमसु यावरे सेनरीबा हेड एग्जामिनर अदु बोसेम अमदी कोसेम की थबक थोरमसिंग दा यावबु यारोय अरानबा तौबदा सेनरीबा चेयरमैन कंट्रोलर अमदी सेक्रेटरी फम लौथोकदबनी वाथोक असि थबक तगी पोथारबा IAS अमना लुसिंगबा इंक्वायरी कमिटी म सेमलगा थिगतकदबनी हाइखे ngasi pung ani ga me nipuram tabam adwaida more imphal lambida upuba tata truck ama accident to thokre thodok adu more imphal lambida leiba more police ki check post dagi meter sarinom chataga leiba lambi gi oi thangba lokhadat gari da tasin khibani lambi adu landslide thokhibagi lambi khara namthaba jaga oibana thodok adu thokhibani hairi tata truck adu gi registration number na MN01 9405 ni गाड़ी अदुगी मपुगी ममिंगना दोरेन नंबर वनामदगी नि हाइरी अदुगा गाड़ी अदुगी ड्राइवर न दिनेश कवी एक्सीडेंट थोकपा अदुदा ड्राइवर अदुगा अदुगी हक्सांगी मफम खरदा असोपन थोकी खुदक्ता मोरे हॉस्पिटल दा खुदना लायंकी अदुबु अरुबु फिल्म दी ओइद्रे हाइरी
थौदोक थोफम अदुदा मोरे पुलिस की टीम मफम अदुता चंगसिनदुना फिवम सिंगेसिनख्रे हाइरि एमसु अमदि केएसओ अनिना खुसम नदुना इम्फाल लगी किलोमीटर मरफुदरा लापना लेबा सजिक तंपाकी सकप विलेज दा नोंमुगी ओइबा लेमना लायंबगी थौरम 1 डे मेगा प्री मेडिकल कैंप अमा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनना लेबा सकप विलेज सजिक तंपाक गवर्नमेंट हाई स्कूल दा ngarang पांगथोखिबा गम लोइनना लेमना हिदाक लांथक सिंगसु येंथोखरे Skylark Music Band Kaksing की जनरल बॉडी मीटिंग ngasi ayuk pung 3 lom tabada Kaksing Dramatic Union की hall da pangthokpaga loina music band asi ki anoba executive committee ama semkhre ngasi nauna khallaba executive committee ki thaupu sing manungda M Kumar na president Y Tomso amadi SS Santa Anina vice president sing secretary da N Prem treasury da ngakpigani treasurer da M Ratan Yauri haina Skylark Music Band Kaksing ki serolama phongdorokli Carmen Kathel da street vendor family basing ngai litna police na tan khaidana pochai chakhaiba street vendor singda ayuk pung manga dagi nipan aduga nungdang pung nipan dagi tara phawa phamnaba matam piri basi yaning de haiduna street vendor singna city police ta thomjin khre street vendor sing aduna makho ima Kathel ahongi mathakta hangdu lei pham sing aduda natraga ato pham cha pham da phamna thorang tobi haina dabi tawgalo na CM amadi Mount Minister na watok asi matang da isin bi haike Lai ba kat bai da ba khoi gi su khare yeng bi yo lai da man ma sing ya be lai ba che aduna upai dai ta ba ni na kathen ji na hing ba na phare khal la kan da puna ma kathen ji da sakta da ba nga ta ni adu du na lai ba na ma sai ji dai ji da aya ba ma pi bi da na matam khara akhoi na jaga ma pi ri ba phaman bi ro natra kana market ahung gi mathak da hangi be space sing ji da changhan bi ro akhoi muina changwa ha ba ma pham da akhoi chang ge adu ba atopa jaga da pi bi gan Mamangi UP government na leba asigi mafum kya da loshindaba project kaya thamrambagi damak Prime Minister Modi na chaikre lawmi bu nuksiba sasina ki makhoi kanana ba ithai lokhong kaya di UP government na makhoi gi matamda loshilam ki de haiki wafam asi Prime Minister Narendra Modi na Uttar Pradesh ki Mirzapur da pangthokpa meeting amada wangang da haiki bani Bansagar project asi nahana loshilam labadi masidagi kanaba phanglong gani haiki Yogi Adityanath na lusingba state government na lam खुदिमक्ता चाखुटबा पुरकनबदा मियें थामली किलोमीटर चहुंग निफु सांगबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सारनबा प्राइम मिनिस्टर मोदी नसी रेप युं तमख्रे नुमित निनी की खोंसता प्राइम मिनिस्टर मोदी उत्तर प्रदेश ता लाखिबनी कर्नाटका दा लेंगाक निबा जनता दल सेक्युलर की मीटिंग अमदा वांगांग चीफ मिनिस्टर एसडी कुमार स्वामी न हाइख्रे महा मालेमबु कननबा हु थक्किबा सिबगुम ओइरबनी महा की पार्टी ना फंकिबा सीट मसिंग अदुदा महाक नुआइते कांग्रेस की डिप्यूटी सीएम ओइबा पी परमेश्वर ना दी सीएम हाइबसी मतम पुनमुक्त नुआइबनी हाइकी वाफम अदुदा सीएम कुमार स्वामी ना हाइकी महाक मसागी नुआइनबा चीफ मिनिस्टर ओइकिबनते मियामगी अपाम थुंगनबा महाक चीफ मिनिस्टर ओइकिबनी हाइना फोंदोखी अरोइबदा मरोइ पाव अमोना पिजरी मणिपुर की इशू कया की मतंग दा वाफम कया 67th plenary meeting of NEC दा खत्म ले हाइना गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्टुलान हाइक्रे इंडो म्यांमार बॉर्डर पिलर से नबगी मतंग दा खनन नैनबगी मिफम सिंग पांगथोखरे लोइनना महरोइ सिंग दा मना मथुम पीबा याउना ओल्ड एज पेंशन अमदी लेमना LPG गैस कनेक्शन सिंग यंथोखरे ngasi gi parum sanok saba matang asi loijre miambu amuk hana kurumjari